Isitoshe neno la Mungu nasema mtu anapanga juu ya safari, lakini Mungu ndio anaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Tunawasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Ni pastor my friend, wengi ambao wananizoea kwa jina ya mami. Ubarikiwe sana. Ninao ujumbe fupi tu ambao nataka kukushirikisha mchana wa leo. Ukweli ni ya kwamba Mungu anakupenda. Ya pili ni ya kwamba Mungu anajua haja ya moyo wako. Basi kabla sijakushirikisha, nataka tuombe pamoja. Tunakubariki Mungu wetu, tunasema asante Yesu Kristo kwa ajili ya leo. Unatulinda, unatupa afya, unatupa kuiona leo. Una mpango na sisi Baba, unatuwazia mema. Utukufu, sifa na heshima zikurudilie. Basi kila mmoja ambao utaruhusu apate ujumbe hii, aweze kukuamini tena na kukutegemea, kwa kuwa wewe ndiye muweza yote, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu tena ndugu wapendwa katika chano yetu. Ukweli ni ya kwamba ninao ujumbe fupi ambao nataka kukupatia. Hakuna kile ambacho uko nacho Mungu akukupatia, na hakuna kile ambacho unaweza kupata kama Mungu akukupatia. Kuna neno fupi ambalo nilipenda tusome pamoja katika kitabu cha Yohana sura 3 mstari wa 27. Biblia inasema nini? Hakuna kile tunaweza kukipata kama Mungu akutupatia. Amen. Popote unataka kuenda, ni Mungu ndio atakufikisha. Isitoshe neno la Mungu nasema mtu anapanga juu ya safari, lakini Mungu ndio anaongoza hatua ya miguu yake. So amini Mungu katika mahitaji yako yote. Mungu atakusaidia. Kyokyote unahitaji leo, omba. Usichoke kumuita Mungu. Kuna siku neema itashuka, na ile ambayo ni ndoto, hitaji yako na haja ya moyo, Mungu ataijibia. Tegemea Mungu. Imani yako iweke kwa Mungu. Acha kujichanganya kwa mambo ya dunia. Acha kujichanganya kwa kutafutia msaada kwa watu. Hata wale ambao wanasema nilienda kwa mfumu nikafanyikiwa na kitu fulani, uongo mtupu. Kile ambacho utapata bila Mungu kukupa, kuna na siku kitaondoka. Lakini kile ambao utapata kwa mikono ya Mungu, lazima utakimiliki, utakitawala na kukiongoza. Mungu akusaidie. Wewe ambao ulikuwa unavunjika moyo, nilipenda nikwambie Mungu anakujua. Wewe ambao ulikuwa umekata tamaa, Mungu anakujua. Na hizo ahadi za Mungu anaokuahidia mchana na usiku hazitapotea wala hazitachelewa, lakini kwa muda wa Bwana zitatimia. Mungu akubariki sana. Anayajua mahitaji yako, anajua matatizo yako. Ingawaje unajiona peke yako, nilipenda nikwambie kuna Mungu kwa upande wako. Mtegemee tena, muamini tena. Yaani kila siku napenda kuambia watu, mara 100 unaweza kushindwa, lakini mara 101 unaweza tena ukafaulu. Jaribu tena, neema ya Mungu yatosha. Na wakati uko naamini kuwa ndoto yako Mungu ndio ataitimiza, epukana na watu walioshindwa kimaisha. Kwa kuwa watu ambao walioshindwa watakuongelea tu mambo ya kushindwa, lakini watu waliofaulu watakuongelea mambo ya kufaulu. Kaza mwendo. Unapoona watu ambao wako pembeni yako wanaongea kushindwa, kimbia haraka, uwe kwa upande wa wale ambao waliweza. Wale watakuhimiza na watakwambia kuna siku na wewe utafanya nini, utafika. Mungu akusaidie, akuondolee watu walioshindwa kimaisha, akupatie watu walioweza. Kwa kuwa watu walioweza hawatapoteza mwelekeo wako, lakini watakusimamisha tena katika mwelekeo wako. Nilipenda niseme hivi, mtu ambayo hana mwelekeo, anapokutana na mwenye mwelekeo anamchanganya. Sasa kwa hiyo Mungu akusaidie. Angalia ni watu gani ambao wako kwa upande wako. Angalia ni marafiki gani uko nao. Hao marafiki wamefaulu au bado? Basi unapokutana hawajafaulu, piga mbio kuachana nao ili wasikuoneshe maisha yako yote kuwa ni ya kushindwa. Mungu akubariki sana. Anakuwazia mema, anakuandalia vizuri. Kwenye umetoka ni mbali, kwenye unafika ni karibu. Nilipenda nikwambie hautakufa. Yaani hautakufa, lakini kile Mungu alichopanga juu yako kitatimia. Biblia inasema mawazo ya Mungu si mabaya, lakini ni mazuri kwetu. Anakuwazia mema.
pale kwenye unaona umefika umeshindwa, Mungu anataka kukupa ushindi. Haleluya. Naona kuna mtu ameshindwa, naona kuna mtu iko nafikiria kurudi nyuma. Nilipenda nikwambie usirudi nyuma, usiangalie nyuma. Kuna neema ambayo inaleta ushindi, kuna neema ambayo inaenda kukukutanisha na muujiza, kuna neema ambayo inaenda kukusimamisha pale kwenye ulikuwa umekawia siku mingi. Biblia inaniambia na siku moja Yesu Kristo alikuwa akitembea kwenye kisima cha Bethesda. Biblia inasema kulikuwa mgonjwa, yani alikuwa na miaka 38 akisubiri msaada bila mtu yeyote wa kumjali. Biblia inaniambia katika hiyo siku wakati Yesu alimuona, kitu ya kwanza Yesu alifanya, alimuonea huruma. Baada ya kumuonea huruma akamwambia simama, chukua godoro lako uende. Mchana wa leo Mungu akuonee huruma. Katika matatizo yako Mungu akuonee huruma. Katika vita unaopigana Mungu akuonee huruma. Katika hiyo aibu Mungu akuonee huruma. Kwa sababu Mungu akakuonea huruma, atakupa haja ya moyo wako, atabadilisha historia na jina yako. Barikiwa na Mungu. Tumaini iko kwa wale ambao wangali na uhai. Kabla basi wewe ungali unapumua, usivunjike moyo. Kabla ungali hai, usivunjike moyo. Mungu anakuwazia mema, na chochote unachohitaji kwa mkono wa milele utakipata. Barikiwa na kubariki kwa jina la Yesu Kristo. Neema ya Mungu ikutafute wakati unamfuata nabii Mami. Mungu akutendee kadiri ya haja ya moyo wako. Barikiwa na Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tunakubariki Mungu wetu kwa ajili ya siku ya leo. Hakuna kile tunaweza kupata na ukutupatia, na hakuna kile ambacho tuko nacho na ukutupa. Basi wapatie watoto wako tena imani na matumaini, kuamini kuwa vyote wanavyohitaji ni mikononi mwako. Wakutumainie tena Baba, wakutazamie na kuangalilia kwako, na neema iweze kuonekana kwa jina la Yesu Kristo. Amen.